keloni Masako. Bueno, maliet makwai jikon. Opondo kaluma opak Yesu Udoma Bay. Wach moro nitiere kaendi. Utuoni okuwuogie serikal. Naona hata nikiongea Your Excellency bado wanauliza hii watu wamekuja si Biblia lakini wale walitoka nini walipata sawa. Tumekuja and Your Excellency, thank you very much. You are giving us better than them. Better than them. Give us more because we are your prodigal sons. Aya. Sawa. Ikoni kawuonuni duk itimo watu kiwa uchi mtu atupe au aweke nguo juu yake, huyo mtu anakuwa babako. Babako kitambaa ni rafiki ni Junet kaluma duopondo kamoro nyaka 2027. Hao watu in 2027 watakutoa wewe kama rais. Sawa. Ochilo Mbogo Gavana Ayako biane gipiny to giluwo kanyo. Ikoni tinde inie pinra malaluru. Koro tinde ane pinra josiasa. Emia bagni gabana nwane pinra en aluru motegno ma kama ok odhi lal to nyiso ka en e wi sigolo kacha ni gipiny to giluwo kanyo. Nyakwar Suslia wach rech fwani moro gidore ka. Iwacho ni dau ne ng'a? Oritedo fwani to dana miluongo ni Suslia nyisa ni fwani mit kawuono odwa chame. To ang'o manotimore e kar tedo kaniendi ma ichwo kibilo fwani? Fwani moko nomak ne gine aore moko thurwa kono. Gimumi go bede ne nitiere moko nitie mani maki aore. Koro ki moko bokele chiro. Ibudhe liel kama. Dao no wuok kanyo kawaya ni oma okelo dao. Tuni waruno tieli pikos ma guch fwani notimore Papa wa Roma Moses Wetangula. Ikoni Kenya ni kod godi adi. Leo wanaambia huyo Kimani chukua. Unajua Kenya na milima miwili. Ala? Weta. Mane gi mane? Mount Kenya na Mount Elgon. Nango ya Weta. Na sisi ambao tunatoka Mount Elgon hatujawahi kuthubutu kusema sisi watu wa mlima. Bas, wadhiedo. Can you read paragraph 12 of the 8 years of him?
where he says that the Senate board is chaired by the president, who has. So can you do it properly so that you don't have? I'm sorry, I'm not. Excuse me. Excuse me. No. Hold on. You're on. If he's saying an answer, they'll stand up and say so. Which gitek wa manyi Yesu taya jaler. Masako it kod Walter Nyambaga.